Wat is die stand van Suid-Afrika se nasionale weermag? Na vele berigte oor die afgelope jaar wat dui op 'n krisis, sê een van ons land se voorste militêre verslaggewers, daar moet dringend ingegryp word. Kyk gerus. Suid-Afrika se troepe was vroeër vanjaar betrokke by 'n rampspoedige sending in die Demokratiese Republiek die Kongo. Meer as 2000 soldate is na die slag van Goma, waar tydens 14 van ons soldate gesneuwel het, deur die M23 rebellegroep gijslaar gehou. Die militêre verslaggewer Erika Gibson beskryf dit as 'n laagtepunt vir die eens trotse SANW. Jy stuur jou soldate daarin as kanonvoer. En wat 'n verleentheid dat 'n rebellegroep soos M23 vir amper 5 maande ons soldate krygsgevangene hou. En dat die generaals klaarblyklik half magteloos was om enige iets daaromtrent te probeer doen. Gibson het in 'n reeks artikels onthul dat die soldate 'n beperkte voorraad ontvang het. Boonop moes hulle kort nadat hulle vrygelaat en na Suid-Afrika teruggekeer het, uitvind dat hulle slegs 'n gedeelte van die toelaas waarop hulle geregtig is, sou ontvang. Daai geld wat SADC oorbetaal het, sal iewers opgebruik. Vir die weermag om nou, jy weet, die hele ding te gaan probeer herbereken, ek glo nie die weermag het die kapasiteit om dit te doen nie. En nou sê die weermag vir jou, jy moet nou maar vat wat jou kant toe kom en wees dankbaar daarvoor. Dit is letterlik soos om jou soldate tussen die tande te skop. Nog 'n skandaal sou volg. Gibson het onlangs berig dat die Chinese regering betrokke is by die opknapping van die De Brug militêre mobilisasiesentrum in Bloemfontein teen 'n koste van R500 miljoen. Die Chinese gaan glo grootliks die koste hiervan dra. Die vraag bly staan, wat kry hulle daarvoor in ruil? Hier is soveel rooi ligte wat flikker en die weermag stoom net aan met hierdie ding. Hulle sê nie, hulle praat nie, hulle verduidelik nie en die volk moet nou maar daarmee eens wees dat die weermag doen, hulle het nou wil in 'n rigting van hulle eie wat hulle inslaan en die res van die bevolking het nie 'n sê daarin nie. Almal wil ook weet wat kry China in ruil. China gaan nie net goedsmoeds 'n paar R100 miljoen in Suid-Afrika kom spandeer sonder dat hy 'n teensprestasie kry nie. Wat is daar beloof vir die Chinese? Die doel van die weermag is om Suid-Afrika se soewereiniteit te beskerm. Maar hoe gemaak as toerusting nie eens behoorlik werk nie. Jy sit met die jaar waar die lugmag se diensbaarheid van sy vliegtuie 'n algehele laagtepunt bereik het. Kan ons regwaar dink as daar nou om een of ander duistere rede 'n hengse uitval is met een van ons buurlande en daar is nou 'n bedreiging. Kan ons hulle die hoof bied? Kan ons in 'n oorlog ingaan as 'n rebelle mag ons kan vir die gek hou? Die huidige minister van verdediging is Angie Motshekga, wat voorheen vir jare lank die departement van basiese onderwys gelei het. Dit en vra oor die geskiktheid van senior generaals laat 'n leierskap vakuum. Daar is so geweldige leemte aan kundigheid en leierskap op topvlak in die weermag, dat daar 'n kloof is tussen daai leierskap en eintlik die res van Suid-Afrika. Die minister van Finansies het verlede week 'n bykomende R1,8 miljard aan die weermag toegewys. Die meerderheid hiervan sal aan salarisse bestee word. Om verder oor die stand van die weermag te praat, verwelkom ek nou die militêre kenner Ricardo Teixeira en die DA se woordvoerder oor militêre sake Chris Hattingh en die SANW se woordvoerder Prins Chabalala sluit virtueel by ons aan. Prince, so Deputy Minister Bantu Holomisa says that our military the Department of Defence is caught in a cycle of maladministration, mismanagement and moral decay. Is he wrong?
Well, the term moral decay, I don't know about it, but what I can say, yes, there have been challenges. There have been challenges in our procurement system. There have been challenges in underfunding. There's been challenges in maintenance of our equipment. And therefore, it depends from what angle are you looking at. Us as military practitioners, we see chronic underfunding as a major critical threat to our existence as a SANDF. Chris, ek bedoel, ons praat hier oor gereedheid, maar ook verkwisting, en ons praat ook oor befondsing. Maar as ons kyk na die kwessie van verkwisting, dit is Microsoft lisensies wat nie gebruik word nie, vlootkontrakte, COVID-medisyne van Kiba, die lys gaan aan. Ja, miskien is die admiraal verlede week in die portefeulje-komitee gewees het waar generaal Holomisa was, waar ons gehoor het van 2,5 miljard se onregmatige besteding, se diefstal, se bedrog. Van hierdie goed kom van 2006 af, maar as een gemene deler hierin. En dat daar geen gevolge was hiervoor nie. Geen geld is noemenswaardige geld is herwin nie. Geen kriminele sake het ooit tot konklusie gegaan nie en daar's weinig dissiplinêre stappe geneem. So dit is die gees waarin ons weermag vandag funksioneer. Dit is so half of die weermag so soort van 'n reg in hulle eie op hulle eie staat maak wat bo kan die Suid-Afrikaanse wet is. Ons het dit ook gesien. Wat ons nou sien in die inleiding is daar vermelding gemaak van die Chinese betrokkenheid by die brug. Waarvan ons niks weet nie. As mense daaroor vra, sê hulle nie, mag jy daaroor praat nie, mag jy daaroor vra nie. Want is 'n topgeheim, top secret, die woorde wat gebruik word. En intussen gaan sluit die minister oor die inkomste met die Chinese September 2024, waar nog 100 miljoen Chinese RMB of yuan by betrokke is, en versuim om dit soos sy verplig is om te doen in die parlement ter tafel te lê. En dit is afgesien van die hoof van die SA weermag wat in Teheran solidariteit met Israel en teen Israel en teen die VSA saam met Iran gesweer het. Dit wil lyk, al hierdie goed saam gee 'n teken, 'n beeld van wetteloosheid, ag hulle self bo kan die wet, bo verantwoordbaarheid, en dis waar ons mee by. Ricardo, if Prince says that the military is chronically underfunded, you recently wrote that it's not actually a question of that money might not fix this. Well, it is clear that the Defence Force is underfunded. I mean, if we just look at the graph, this is the lowest funding point that the Army and the Defence Force has been at since its existence. I mean, since 1960, the defence funding hasn't been this low. But aside from that, there's been a complete lack of financial accountability, leadership and strategic planning. I mean, I spoke earlier this evening with the Deputy Minister of Finance from the DA, Minister Sarupan, and, you know, we can give the DoD more money, but that's not necessarily going to fix the problems. Like a starving person, they need to learn to eat again, and they need to be slowly reintroduced to it. Right now, if you just add more money to a hole, it's just going to cost you more. It's not going to fix any of the problems right now. Prince, on the medium-term budget, there's talk of 1.8 billion rand that the department will receive, additional. And if we talk about the allocation, most of that will go to salaries. What's left for the upkeep and the maintenance of our hardware? It's a major concern, as like you already remarked, that majority of that money will go towards early retirement packages, and some of them will go to the cost of employment, as we are trying to rebalance the force structure. And we are looking at, in fact, only 400 million will be left for to address the replacement of aging vehicles and other hardware. Now, this is a major issue for us because this is where now there should be a consensus to say we need more money because the cost of employment itself, if you look at our number for our tasking, we are overtasked. It's a fact.
This government is overtasking the SNDF, and we have never said no, because we clearly understand that we need to protect the sovereignty of our country, and we need to reposition ourselves in the regional continental task that we have undertaken and committed to do that. Now, if we say no, then we focus internally. Of course, that might bring some stability, but in what sense? Because all the threats in the continent are pointing towards South Africa. We have known that our intelligence are indicating that any major person that is displaced or seeking alternative, better life in the continent is looking towards the south. And this is an issue that we've been saying, that perhaps we need to be capacitated more so that we are able to do our mandate, basically border safeguarding, which includes our obligation in protecting our seas and our airspace and other entities. It's a well-known fact that based on this underfunding that I'm talking about, we've been starved of, whereby now we either recruit and when we try to rejuvenate us, then the government would complain about ballooning cost of employment, of getting more soldiers. And then at the same time, when we are not recruiting, we stand the risk of not rejuvenating ourselves by getting the young, fit, employed soldiers to be able to fulfill this task. For example, another factor that I want to point out is that, you know, our borders are porous. We've been known to have many of these porous borders for a long time. And currently we are having 15 companies instead of 22 companies that should have been there. And now that we are expressing ourselves as South Africa to say, but your salaries are ballooning. But what about these shortfalls that has already existed? Yet we have asked for technology equipment to able to do with the less, so that we can reduce our human capital. But we are now left with no option. We don't either get the technology that we want, and we are not going to get to be rejuvenated ourselves. So, Prince, on that point, I just want to direct a question, because you talk about ballooning salaries. I just want to direct a question to Chris. Chris, as ons praat oor, soos Prince sê, die toename in salarisse, en dat 60% van die begroting aan salarisse bestee word, is ons nou op 'n posisie, in 'n posisie waar die weermag eintlik maar net 'n werkskepingsliggaam is? Verseker. Dis wat gebeur het, maar mens moet 'n bietjie agter die volle waarheid hier kom. Ek wil net by die begin kom. Hoekom is ons in hierdie situasie, en wat die admiraal daar sê is presies wat hulle oor en oor herhaal. Maar hierdie onderbefondsing het nie gister gebeur nie. Dit het oor 'n periode van 15, 17, 20 jaar gebeur. En hulle het niks gedoen om van hulle kant af besnoeiings in te bring nie. Hulle vra heeltyd net meer geld in salarisse. Praat jy van die weermag of die regering? Weermag. Ons het 'n besoek afgelê 2 weke gelede by 15 Suid-Afrikaanse Infanterie Bataljon. En daar het ons 21% van die mense wat salarisse verdien op daardie basis is addisioneel tot die struktuur. Toe ons hulle vra, wat gaan nie aan? Sê hulle nee, hierdie mense kan nie eintlik mee werk nie, en die meeste van hulle wag vir pensioen. 21% van die mense op daardie basis is addisioneel tot struktuur, en dan kla hulle oor, daar is nie genoeg geld vir salarisse nie. Nou, extrapoleer daardie syfer na ons alle militêre basis in die land, waar kom ons dan uit? Ons praat van 21% van daardie mense. Die probleem is, op grondvlak kry die soldate, ons het baie goeie soldate, op grondvlak kry die soldate baie swaar, maar in die top echelons lewe die elite soos alle jare geleef het. Die wit Audi A8's, blou ligte, rooi matte, kaviaar en champagne, daai lewe gaan aan. Terwyl ons soldate nie stewels het om aan te trek nie, en die tente in die hulle moes hulle eie tente koop in die DRK, want daai tente wat die weermag gegee het gelek. Die enkeles wat kon tente kry. So daar's so 'n wanbalans in hierdie goed. Maar kom ons gaan na die wortel van die probleem. Daar was in 1996 wetskrif gewees oor verdediging. Dit het
daarna het die verdedigingshersiening gekom van 1998 wat ons struktuur bepaal het, die magsontwerp bepaal het. En daar is die lugmag is voorsien, Gripens, Hawks ensovoorts, en die vloot is voorsien van die duikbote en die fregatte en ander. Die landmagte het niks gekry nie. Goed, ons het daarmee aangegaan, en toe is daar 2015 verdedigingshersiening, Defence Review. Mylpaal 1 is interessant, is stop die verval van die weermag, stop the decline. Arrest the decline. Maar Ricardo, ek dink by jou hierso aan vir hom aan te sluit. Do we have political will to sort of step in and stop this? If I can be frank, there's zero political will. I mean, this evening, speaking to the Deputy Minister of Finance, when I asked him, so when is the defence budget going to go up? He laughed it off. And this is a DA Deputy Minister, I would like to add. The government doesn't see it as a priority, and it reflects that in the medium-term budget proposal. If you look at in the medium-term budget, they see that the police budget is now being adjusted to 133 billion rand, which is more than double the defence budget. But by 2028, it's going to be reaching 149 billion rand. Defence in the same time frame goes from 60 down to 59, and by 2028 back up to 63. So over the next 3 years, there's only going to be they're only planning for 3 billion rand more for defence, but 25 billion more for policing. And you can't turn around then and say that, no, there isn't any more money. It's a question of priorities. Prince, do you think you have enough political support now, even on the higher levels, ministerial and presidential? Look, we have seen, we had been part of a discussion with the portfolio committees. Chris Hattingh was there. We went to the border together. We have expressed ourselves in many forums with the portfolio committee. Yes, I can say that there is some hints of political will, but the question now is much more urgent now. This is the time now where we need really to look inwards towards capacitating the defence force to where it is. Yes, there is a problem in terms of wasteful expenditure there, and we are dealing with those culprits. Just last week alone, the military police arrested 7 officials who were involved in the supply chain management through fraudulently doing procurement. And we are sending a signal to say we have zero tolerance of that, and we are still going to display more officials just to indicate that we are serious about what Auditor General has found in terms of Prince, may I just ask you, because we are running out of time, given all of these challenges, and you do lament the issue of underfunding, is our army in a situation, if we were to be in a situation of a serious threat, would we be able to defend the country? I can say that the National Defence Force stands its position to ready and defend South Africa. Our soldiers have proven many a times, and despite chronic funding, that we are able to defend our country, and we are able to do any other commitment that we are given by the government. All we need is just the consensus that we reach, a consensus in making sure that our Journey to Greatness vision is injected in terms of money, and then we are able to be given all the resources we require in terms of that plan of Journey to Greatness. Prince, thank you so much. Chris, Ricardo, baie dankie.